Oke siap gini ya. Kali ya. Kono kali jadi. Oh, jadi. Kono kali. Ya segini guys ya. Di sini ya. Oke guys, kita review guys ya soto ayam pakai kuah guys ya. Ini itu pakai kuah. Sarapan pagi gitu. Enak guys, kita coba nasinya ya teman-teman. Lihat guys ya. Baik, ya. Tempe barang. Iya guys. Guys, lokasinya nih gini, ngarep pegadaian. Terus gak engko ae. Nenek seno. Lho guys ya, baik. Ya, enak guys. Bro, kita makan lagi bro ya. Tak ganti kamera depan ya guys ya. Loh guys ya. Lokasi ada di depan Pegadaian cabang Ngawi guys. Kilo ya. Ini tempe barang. Aduh. Thumbnail guys. Tidak asin ya? Tidak asin ya? Tidak asin ya? Iya. Enak guys. Oke guys, Seno datang guys ya. Sini Seno. Gila, kan? Betul. Rene lo. Burung. Din, motor nih. Mamulung we. Joh, bedakmu lo. Sen. Guys ya. Hasil lombok guys, sambal guys. Kecap guys. Seno pengen ya. Wes. Yo, enak guys ya. Wis tak lanjut masak guys yo. Pokoknya iki enak, cuma lo tuh sitik guys ya. Terus games terus sampai udah bolo, cus bolo. Jangan lupa subscribe YouTube RTF Kulineran.